Litshona njani? Sidibana kundaba zethu ze-ZTN Prime. Ibizo nginguNobuhle Maplanka. Sikhangele okusendabeni zethu. Uhulumende wenza imizamo yokuthuthukisa imisebenzi kusetshenziswa ingcitshi. I-Embassy yeZimbabwe eSouth Africa yethule isixwayiso sokulondolozeka kwezizalwane zakuleli eSouth Africa. Ama-Mighty Warriors aqala uhambo lwe-Los Angeles 2028 Olympics edibana leMalawi. Singene endabeni zethu ngokugcweleyo. Umsekeli kamongameli welizwe uDr Kembo Mohadi ukhuthaze ukuthi kube lokutholakala okungcono kwemali yezikweletu, ama-loans, kanye lokusekelwa ngemali kwezisebenzi eziyingcitshi. Wakhuthaza njalo amankampani ukuthi aphathe izisebenzi ngendlela efaneleyo langenhlonipho. Wethulela amazwi ngesikhathi ekhuluma labahlonitshwa ekuvulweni kwehlelo lukahulumende ngumongameli lwabezisebenzi abaqeqeshiweyo oluqalise eHarare izolo. I-Embassy yeZimbabwe ese-South Africa yethule isixwayiso esiqakathekileyo ixwayisa izakhamizi ukuthi ziqaphele kakhulu ngemva kwembiko yokutshengisela kwezizalwane ze-South Africa okuqondiswe kuzizalwane zakwamanye amazwe ngenhloso yokubaxotsha kulelo. Amahhovisi abameli beZimbabwe eJohannesburg lase-Cape Town amukele imbiko yemifanekiso eyethusayo eyingozi kuZulu. Izizalwane zakuleli zikhuthazwe ukungayi endaweni ezilengozi lokutshengisela ukuze balondolozeke. Bakhuthaza njalo ukuhlala endlini lokuhamba balesithupha sikhathi sonke, njalo bebike ukuhlaselwa kumapholisa ase-South Africa kanye lasemahhofisini eZimbabwe. Isixwayiso lesi siza ngesikhathi kulokutshengisela okuvuselelweyo eSouth Africa mayelana lezizalwane zakwamanye amazwe lokuncindezeleka kwenotho. Ukutshengisela kwezizalwane ze-South Africa okuqoqiweyo eGauteng kujonge ukubuyisela abantu abangelancwadi ezibavumela ngokusemthethweni ukuba kulelo emazweni abo. Kolunye udaba, iPhalamende yethule udaba lokuthi i-Procurement Regulatory Authority of Zimbabwe logatsha lwezemali bahlole ukusetshenziswa kwe-Artificial Intelligence ekukhetheni abaphiwa amathenda kahulumende. Lokhu kuza njengendlela yokuthuthukisa ukubonakala kweqiniso kanye lokuthembeka ukuthi abakhethiweyo ngabafaneleyo ukuthola amaphrojekthi kahulumende. uBellarmine Chatunga Mugabe ukhululiwe wabuyiselwa ekhaya ngemva kokuba idale leJohannesburg liqede icala lakhe ngoLwesithathu. Uhlawuliswe imali efika 600,000 rands ngendima ayidlalileyo ecaleni lokudubulwa isisebenzi emzini wakhe ngoFebruwari. Idale lithe imali le kumele imfunyanwe ifakwe kuma-akhawunti kahulumende njalo kube lethuba lokuhlawulwa kohlaselweyo osinde ekudubulweni. Osebenza laye uTobias Tamire Pimatonotse ugwetshelwe iminyaka emithathu ejele esetheswa icala lokuzama ukubulala, ukuvimba ukusebenza kwabezemthetho kanye lokungena elizweni okungekho emthethweni. uChatunga ufike eRobert Mugabe International Airport eHarare izolo ntambama. Kwezemidlalo, iqembu lesizwe labesifazana elidlala umdlalo wenguqu ama-Mighty Warriors likhethelwe ukudibana leqembu leMalawi kwirawundi yesibili ye-African Qualifying Phase e-Los Angeles 2028 Olympics Games. iZimbabwe iphakathi kwamazwe angu-29 akhethwe ukudlala kurawundi yokuqala yemidlalo akhethwe ukungadlali irawundi yakuqala yemidlalo. Amaqembu ayisithupha angaphansi ngerenkini e-Afrika azancintisana ukuthola indawo ezintathu eziseleyo kurawundi yesibili. Ama-Mighty Warriors athole ithuba lokudlalela umdlalo wesibili ekhaya njalo umdlalo wesibili uzadlalwa ngo-Okthoba.
Ukuze bathole esinye isikhala ezimbili esabelweyo i-Afrika kwimidlalo leyi, iZimbabwe kumele idlule endleleni enzima egoqela amarawundi amane. Ngalolu daba, sesifike emaphethelweni endaba zethu. Lisale.